wesizwe samakhanya umakhanya futhi nangesibongo kunomkhuhlanyana kungabo engekho la mangithola engabuyela ukukhulumela umkhanya ngikhuluma ke nami njengenduna ke yakamakhanya esemkhandlweni angiqale la kodwa ke ngingakhulumela umkhandlu sizwe saseMbumbulu sizwe sakwaZulu Natal lensizwa le njengoba ileli la uthe never die nomakhanya umuntu akhuluma into eyiyona ayaziwe iqiniso insizwa le ingaphambili kwami ngokuzalwa kodwa besigijima nayo asiqalanga ke la ukugijima nayo le mahawini kuphela kuke izwi lanakala le Mbumbulu eminyakeni emidala sagijima nayo sasazofika la sikhona izwile ekhabazela ukuthi isikhathi asisekho ngeke ngithi ke mina makhuluma ngensizwa noma usomlando noma nona nginobani ngisho ngasho ukuthi ukukhulula ngoba sisuke siphelezela insizwa esiphile naye siyazi ukuthi ba kodwa sokuhlonipha khabazela shingapleke ngoba sadela ukuhlonipha mhlawumbe lensizwa angiyazi nje ukuthi Squmfe kuphela mina ngazi shabazali bani lensizwa izalo uphidlika umnamlandweni kuyisewa lensizwa yena uzalo uNsawunsawu angimazi kuNsawunsawu angaze ngimbone kodwa uyise ngiyamazi kwakushikwa kuyisewa lensizwa kaMkhize fanele ubiyamazi mhlawumbe ke bafowethu okwami ukufishana ukuthi njengoba sengikhulumela umkhandlu angimdala la ebuduleni bamacala ngineminyaka emibili nje ngisebuduleni bamacala ngisuke ensizweni futhi awukapheli wesinto ngicabanga imawuzophela ngo-October Mkhize ngikhuluma kahle ngikhuluma nawe uyangazi imini obethithiyela lamabutho kamakhanya wonke ngashiwa induna ke esigodini ngenhlanhla ke yazivulela kwasekucaca ukuthi funeka phela umuntu nakhona ozokwazi ukukata isigodi siphile kwasekukhushula umakhanya obe induna esigodi sasenyathini kwasezoba umdidiyeli njengoba umdidiyeli umakhanya uthathe emva kwakhe angidimothwanga khabazela ngaphronyotho ingakho ngisahamba eceleni nasensizweni ngoba ube ngadimotha hambe ngene bavela ngene vele Mkhize hambe eceleni ngoba ngaphronyotho angidimothwanga ube ngadimotwa hawo ngabe uyasibonela na mhlambe ke bafowethu asibukhulume njengoba linjalo iqiniso ukuthi njengoba nibona nje kukhona zonke ikhulu abantwana ongqongqoshe la endlini abafundisi ingoba insizwa beyaziwa ngezinto ezinhle ake kushutha yekho umuntu ongenaqashazi lakhe mina ngiyazi ukuthi ngaba kuningi okukuhle kube u20 bese uthi okuncane okungasile kube u3 kodwa uduma lokho ukuthathu kunjalo nje mhlawumbe siphile kanjalo bafowethu siyacela egameni lomkhandlu ke uma kwamakhanya siyisizwe sakamakhanya ukuthi abantu abayithobe bahloniphe isizwe mina ke lensizwa kuyena nje uMkhize nje khabazela sidla amasindawonye siwadla kadlamini khona la eduze kwakhe khona siwadla ndawonye umfowethu nje umfowethu nje wakwethu ngale ukuthi uMkhize ngithanga ukuveze lokho angifuni mina ukuthi umngani wami wakho into ohlezi uhleli naye njalo umfowethu wakwethu sizalwa yithole zakadlamini ngithanga ngikusho ke lo ngikuveze ukuze abantu bazi ukuthi silahlekelwe ukuhamba kaMkhize akulahlekelwe abantu basembandweni kuphela ngenhlala futhi namngazalwe lebandini ngakhulela khona la kamakhanya sengiphu kukithi la kukwethu akumnandi kodwa ayikho into esizoyenza ngoba phela abenzi kokuba yasazi isizathu thina sisazi kodwa kuthiwa siyekele emthethweni enkosi egameni lenkosi kumakhanya ngithi khabazela nomkhandlu
namakhosi asembo namakhosi awonke nasembumbulu naseKwaZulu-Natal. Ngizocela ukwehlela ngezansi ngithi uNkulunkulu asikhusele isizwe. Makhosi Mandlovu uzophila wazalwa ntombi waphila. Mkagazi lami namanje usazophila. Basekhona abantu emhlabeni abazophila abasesimeni sifana nawe kodwa bayaphila. Ubekezele nje ngeke kudlule kodwa kuyojwayeleka. Bethi angikusho lokho. Bafowethu ukhabazela ngibonga kakhulu. Usinkosini. Asofela khona ndawonye washonela. Sizwa. Nansembe. Ambondulelene. Asofela khona ndawonye washonela. Angane jamkhulu